Kani gade Pati CTV. Ki Arli ki sang balang ki papau khmat ha jela kata ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District Unit bat ka Nyautrap Youth Council sengkme ha ka arpu atrek naiweng kilalet yakendo yo Martin M Dango ubdai menteri katat PWD Roads jong ka sarkar jela ha ka yeng sa jong u bandawa pa ka sarkar jela ka dei bani kran so tho jeng bot bat ka KHDC khnang ba ka te ka pisa balamang da ka council hadu arpo klur tingka banchnano ya ka surok na nongston shadu wa ka ji Southwest Khasi Hills kani ka jingle yakendo kini ki Arli sang balang yo Dango kadai hadian bakatnat PWD kala kentaj ban ajing bet ya ka KHDC banchnai ka te ka surok usamla forward man nongrem president ka KSU Southwest Khasi Hills District Unit ulaong baka jinglet yakendo yo Dango kalong baka sang kamkwa baka sarkar ne ka KHDC bakinde politics ya kani ka surok kanang bagi pat ba kenyo no ya ka surok tegai ke bapelong ini bangin ya kendo ya upludi minister mene kalong ba hadin bangile UI ba kadon kajing delay ban pentreno habade berkatu surok ya ke ba nakaleng jong ka KSDC kalkular ban mang leng ba ka special plan assistance ya ba kalkular ban maramot te berkaweru kalong ba hadin bangile UI bana kaleng jong KSDC kelapa ya ka ban NOC na po jong PWD kaleng jong PWD kala kentaj bat kai ka ba pensetting ini kalong ba yo let's say ba kani ka surok ya ka ba ki pai ba jong ka thain ke community en pendu no lada bade kalor kata kanoren bana kaleng jongi ngelek meni ban yakren bat u minister jong ka PWD department bat ha ka jing yakren jongi ngila kentu yu minister badia katnat ludi berkoi ba kadai ban yakran ni sutu jimut lembat ka KCDC kenang ba kinio no ban pentrei ya kali surok hoi de kali jo kaseng ngimdon kanu ka objection bala kan pentrei na kali jo KCDC ne na la ka en pentrei na kali jo puli re kata ka song ka jing start jo KCDC berkunjung jong PWD department lembau minister bakin yang penbaik batang kawai ni kran ka basai ba nakalang juga seng ni nim kuat ban ya le politics nim kuat ya ba sarkar ka le politics sabade berkali ka surok harai ba kadai ban pentrei no udwot bat kadai ban ya penbaik no kam kloi kanang ba enla ya ka ban bagi peba no te tan kinio no ka surok kumba ka KSDC kalkular ha ka artrik jumna agos hante po district council ire ban kan mau sama betul por baka KSU ke ki lembar gini ke wewe sing halang kalong bang idawat baka sarkar kan ma NOC gitu surok tulin namar gidai nam ta berti urniam te sarkar ka district council khama te kata ka degla jingjok jungi bar ka district council gi kala kham thok re ngi kamut ka khama NOC gitu surok bar ka jingjok ini kum ka KSU hanre gani ka jingmi jo gani surok ka de kata ka jing concern ka jong uni CM gai bani iya kata ka development ka yang karoi ka panan ta gitu kitan regai ka bami kene kedrum karam ka dei bai hapdeng ka ka jing bum so thu jingmot ila bano hapdeng ka sarkar jala bat ka district council kum apile ihi agini ki political development ki ba jian lu ki por berkam ni kan bulletin kata hare ka longpat banang yang jongi pat kum bau CM ulah khle ka jong popular ban sanction kata aku krun kata kani ka ban pentikna begitu kita kinyo ek surak bagi babundan kita tu kini senang kinyo ek approach road tinggal ibat kata pular ke jong siam mana yang jong ingin ya perkan bangine song nang ni sakhamat yang pentikna ba kani ka pisai ka balas latmu nang tamat hai tu surak kan urlong ke habaya kren bu samla rehembor saibon assistant secretary ke HYC ulaong bahadian bakaseng kelale ikendo UCM ke KHDC minta kawan banyak kendo yo Dango ban panjing syai nak sarkar balai kamla ban ajing bet ya kata surong kanang baka KHDC kan yo ban traino kumbala dep mang ya kata pisah hakajing kendo be kendo mentas ni ambil ni mata surok nang tei na nongstein hadu panggilan deh nongstein hadu panggilan tu tanah nongstein hadu panggilan nilai keren ni ba kadon ka bah ka disungsul ka lamang ka layo arpo klur ye abri ban bahai tu surok kum ka singgelian di nak liang jungi nilai i ba kadon ka jingya surut si hapdeng jong ka department jong ka PWD bat ka disungsul ka disungsul ka kwa ban pentri kam hi
ban haju rupor ta piduli ru kwa ban penrikam ni gitu ki srok tak boong ba ka disu kamdan ya kita ki expert ki ba la ban penrikam ni srok nak liang ka seng hi ni yang hak we kenong rem hi ba ni kwa ru ban ongkran shai sakini ki artli ki khli ki ba sinchar ka we ga dis department dong ki srok bat ka we pada ka dis kansil bakim dei ban yashrut paramaki lemar bakane ka jing yashrut paramaki pendenjar bat ke penstok ya ki ba hak tu thai kham tam haba kalau dam down ke jing kren hak ni naik ba dep bulan Ogos baya kate ke surok hi ansan ra hang thi lada ngimsha ya ka surok tulien setong dobelin ti nak liang ka seng hi yang scam hak ni nong rim ba di kerpat ya kini bro artli ki department bakin sim khai kan ni nak bakin ya slok pramaki batkin ya sungthu jingmun no kanang ba ka surok kan wan bat bo pai ba ulwan ha ka song san nang ba ka ya ke yang ka jongki Habia keren pat bu menteri Dango ubabat ikatnat PWD ulaong ba ka sorkar kanamla ban ajing bet ikat surok syaka ki HDC namar kadai kan nongkenti jongka balada ka ki HDC ka don ikata ka pisa kala ban chutap ikat pisa katnat PWD bakan pentri handre lo penchai ba ka jingbo pen bah ka sorkar ikat surok kadai namar ba ka sorkar India kala dep bang pisa banchna da ka tulen ya ka surok ti menta ka sorkar kandang perkhat kumno bakan le halor kani. That is our road, PWD road. We cannot hand over the road to them. That's why we have my predecessor or my department has requested them to deposit the money to the PWD so that the PWD can take up the repairing matter. I think that has to be relooked again. I think this have to resolve the problem in what way we go about. Kani Gadega Pati TV.